Yeah, after the training, no, could think that Brunino Brunina Yakofaba was he say? Anna Sterling Menzo, ASANTE director of football. I don't want you on paper, Finyabi. Paper, you're throwing your body and that's a young show because a register. Yeah, the It's your place, you are a from a morning in that. Say, we go training grounds. Okay. And then you are free training grounds before and bar. Your place will be a more morning. Ever some representative crowd can you can Prince Badu. Yes. I can want to see. And then Juma or you training grounds who be there's a Prince Badu. Why you don't Prince Badu Hoyaka. Prince Badu Hoyaka. If you come back here, you catch the say. Could think that. I catch it. Almost 6 strikers now. Hey, what about the 6 strikers? 6 strikers and I'm the Kwame Poku 7. I'm gonna 7. But 6 in the crown. You can see a list here. Sandy past 7 or Kwame Poku to 6. Hey! We job, yes, I say. Jenna would be a Kwame Poku no. As I I didn't put somebody a Kwame Poku no. Twas 6 or 6. I say we bloggers now so much, but I won't name the details in Angasa. Yeah. What I say 80. Object is here and Omuhiano. Okay. Cost or 6. Well, we found Otolo, Ona News, Agboe, Coco TV, where best as a general, minimum for the Madabushi, Obaba News, who are blast time at Elano, good news, what way, Coco TV, Coco TV. Abusuya, yasa edi ehyiamu biom. Aha Coco TV GH. Na said the dano yedi ehyiamu no da bia me ka che se wo join the page here na wa subscribe to our YouTube channel na afi wa bobel notification icon no so said the drop video bia wo so wonsa ebetimi aka na biem so wa follow on all social media platforms your Facebook your IG your TikTok and YouTube has say so yedi edwuma e wa ha ebiem so wo join the page here like it and I share video bia o ba bia me say o be like it na wa share na afi wo so wo jai comment and so our comment section ho na ene yebebo awura agudie mu nsem kakra na nsem no de pina ena ewo ha kotoko ho nsem wa ha se ho nsem wa ha sa enso so ena kotoko beyie Kwame Poku beyie a chese empanifo eja na kwan no obi ana owo ho enso meka ne se eyewitness enso de ensemi aba na o kiremu ekwan fa so pamo no nyina video no ha meba abebo ama wonso wati ensem de bebre na ansana no amemo oduru na yentoa ensem no so se wo ye bema na so bema eda form team keja untimi emu adwuma Richard solution say brana so ye na omo waduru na wo so mema sem ntimi nkoyi ebiem so no sisi o sha wifi na wo ho asane wa Richard solution brana so ye ebiem so Koko di ho adwuma eno ho ama na nya abodin se Koko president ana de okofa betum kura so kaka enti Richard solution say o yale ada so ache no brana so ye na omo waduru na wo so o yale no enfiri wo ho ana se enfiri wo so enko ebie mesa asero se subscribe to our YouTube channel na yen share ensem na se ye share ensem na se a na ye share ase afri wafcon na ekoso e wo Morocco no over the weekend matches be eto so na the base one pa Black Queens of Ghana omo lucy omo match na against Cameroon e show omo 1-0 ebie so no enkofo kuro so ho na no yendi enkomo kakra mfa wafu zone B jumade na ekoso no so we die fofie antwata Black Starlets of Ghana yenso yetimi abafie after say ye lucy and as ye draw a match 1-1 etia Togo na our first match ye lucy etia Nigeria 4-2 and ebiem so no ye second match again Burkina Faso ye draw 1-1 and ye previous match ye boy no nansen ya no and also so ye kobo 0-0 manfo aso omeno asi maso kunedu so a enya agro omo se ogutim no nti wonya ho na ono so enko na Togo de o draw ne sei ti Togo match no so Ghana Black Starlets enso e draw e wo ho na we dey fast forward enko kotoko ho nsem kakra na mibusa wo se Danlad ene Kamara we kotoko fa na hwan ana so se enka team no ana se Tinkla e maneka enke beboa se Danlad
ewo kotoko ne kotoko A-training ana Kamara enso so ewo kotoko ne kotoko enso A-training obia ni contract with kotoko enti ye behwe de eho ensem say after the preseason no na ye nya keeper baako a eye Danlad ene Kamara baako ebia betimi aka kotoko eho na one no edi dwuma enso ewo ho na Kwame Poku eho nsem ayedeja ewo media no so recently na me am breaking out say kotoko Eric Tinkler ene Menzo ese omuntimi ne no enya adwuma biem na previously ko na edin ka che ne say ni training a oye no omo assess ne nema no omia ne modem mom na me sha eho na mfonsu bi ekokoko ho a ye de let tententen ema ne say team no omo entimi ene no enya adwuma biem na we dey eyewitness na o hwene ba ono nso abrante ba ko ono de kotoko a training session ho die ontu ni na influence every time bi akotoko training bi ano oho no say emra ye di Kwame Poku beye elete hye ne nsa no so won free club num no na oho yenkuhwe video no emra ye pamu Kwame Poku na me wo okro na mde valid na hobby me dira hobby what I say no nse kotoko me dem yes udem the training grounds miss you yes starting preseason miss you training grounds so 24/7 players here called the bar foreign players in am hobby it dey call to me yeah after the training no ko Tinkler Brunina Yakofa Ban what's he say Anna Sterling Menzo ASANTE KOTOKO director of football ana wo on paper finya bi paper yi ye frɛ ne obo din ana sɛ oyam hyehyew because register ye be pamo ayam hyehyew your place we are ye dika from amom one ne da sɛ enye me go training grounds obi okay ene ya me free training grounds obi for number your place bi amom one ebe sa me present kwa kan ayi kan Prince Badu yes e kan wonu say ene adwuma wo ye o training grounds hu bi da the Prince Badu ho Prince Badu ho ya ka Prince Badu ho ka e Kwame Poku de ye ka che de say ko Tinkler e ka che say omo de 6 strikers na aba what about the 6 strikers 6 strikers and abeka Kwame Poku am na 7 am na be 7 but 6 ni kura no ye ka say list here Sani pass 7 on Kwame Poku to 6. Hey! We job yes I say. Adena amudi Kwame Poku no. Eza wanyade. Adena mpo amudi Kwame Poku no. Twaso mame. 6 or 6. Ko. Ase we bloggers na so mu abato mu nim ni details na ngasa. Yeah. What I say 80. Obje say see no omu hia no. Okay. Cause or 6. Strikers say wo sisi ano almost say o beto 6 yes strikers say wo training grounds sisi ano Kotoko strikers no Kwame Poku to India Kotoko strikers no Kwame Poku to India no ye hia for the season ana Kwame Poku e ka che Tinkler say the one ade o beto say ono de o be ka no kra che we be de beto na start e be da oni nyina na ono de say so win ni nyina so ka che say omo ho no omo nsene no nti ono so be obetimabo prove no but so far as I am pam no na Tinkler be so o hwe ni kakra enka but according to Tinkler o say so ma what was 6 enti ya de a se pronifita na sese ne de na Kwame Poku to sinsia Kotoko ye top notch striker no yes o to 6 o to sinsia o broni na ni so enti director of football no ka che ni say coach na aka na asem say ye me sign o ma o metina bench you say I can 1 year contract e ka say extend am akra na o betina bench the whole season unya bi mbo nso wanye ni tie dube ma 2 years why ya say betam ni 2 contract na wako no kweri nya mi anu APR na mi break say Kwame Poku na ni anje ho ko na wo ko obeso prove no on the club yes obeso was so club no but according to the source and I say bi Tinkler ehia no Ompeno. Okay. Eti Tinkler me no kasa sisi ya Kwame Poku asesa ne name fitri ai that bounce eko. Players every stable for one match training ne. Ozakano. Roko na kan. Oh yes, every stable for ko. Last season obo fi so join Kotoko kra one share goals man do 5. Enti ono ko.
No, me feel Auchi. Yeah, Auchi now. One way go say. One way go say. Auchi ACO that. ACO that. 5 oko. The ACO on there. 120. Okay. What they say? I use so call. Me no kaze this year. Friend say Francis Akwa. Oko 120. One more. Nti na 120 bia no. 120 bia oko. And the players 4 and 20. Omo nyina. Yes. Okay. And nyame admo kire ba be in and out no. Easy no. They say no many aji the coach. Oh, we dey nyabutre. We dey osu eni beje. They say striker back o this year. Falling player. Ah, na debut Morofin Donzo. Oh. Donzo come. Say you ba ku bi o. I say the new list to go. Why Donzo? Donzo ara. Yes. Donzo say the Hobeka. See. Nipa, Beka say this year no nyame adom ni oda yie pa. Eyi bejew. Patrick Kasidu. Ah. Omu de so mu mbo. Sango for ni die. They say eba. Ebe. Me strikers no. Kotoko strikers no. Ba ku bi o. Dogo. The dogo. Ba ku bi o. Abeta one na. Abeta soko. Abeta. One Rastaman. Rastaman be. Otumirika pa. Ilusala. Neba. Neba. Eti mamensa emobo players na omo afri kotoko club ni mu ekono Elvis Chebafo eko Kwame Poku beye a ye ka no asemi na ase no ho asem abeda media no so bia ka bi ono so afri club ni mu ko Benjamin Chum ono nso so na medi no komo akire usisi no ono nso enka club no biem Francis Akwa enso enka club no biem na emom Prince Badudie medi nka ka che say Coach Eric Tinkler and sporting director Menzo say omo assess no for one season into ono de obeka kotoko club no ho na ono nso so ene kotoko asia kan na nations so still na omo insist on say kotoko de pass on do stadium no ebe ma omo de kalalai omo nso so e de bebo division 1 games so omo ene send omo to division 1 enti pass omo de omo stadium e ma kotoko pa de dabi omo nso ebesi akan e wo ho na recently na breaking ma say NCA say Baba Yara Sports Stadium one shot likely say man say fan of how much chichemu a enka be 80% say kotoko entimi NCA kan next season ewo Baba Yara Sports Stadium kotoko entimi NCA kan ho eno nti ana kotoko egusu a omo pe stadium eno na Nations Stadium no ekoba enkomonim a Nations so say kotoko ena sending to relegation so kobo division 1 game division 1 games eno nti omo pitch ne party say omo ma kotoko die dabi enyeyi na democracy cup no so e ba so den 28 August ya democracy cup no e ba so na e ba so enso e wo Kumasi ya say na flyer na be pm abonte no e che say Baba Yara Sports Stadium ana yebesi sa kan Baba Yara Sports Stadium so na NCSA onyanwie renovation gusu a air cost as time goes on no so me fix another place no more the democracy cup yi so akwa na yenko Mediama Sporting Club so asoye na ye nyina anim se afi okọ Africa on na ekọ represent Ghana ewo Africa na nka ye di anim se teams a yetai kono na nka kotoko ne has na mom previously the modern money ade enso ene enu nti Mediama Sporting Club ni Nations FC na eko ginem e di represent Ghana as a nation na de etiene se sika APM a omode eko Africa no 1.5 million Ghana cedis eno no sika bot na ache se Mediama enso e di eko PM wo Africa na currently ameno ka say Mediama Sporting Club ewo Ivory Coast a omo so eto omo pre-season ne so enche na ache se meeting be koso concerning the African mechanic say Champions League CAF Confederation Champions League you know and I say Champions League you know na che say meeting be koso on Thursday 5th August Thursday 5th August if I didn't get the date right there and I 6 Thursday no 6 August which is Thursday and che say mpanyfo CAF ebetena say na o ma hwe e de fixtures no so e de abetudwa Madinga ka say Mediama any Nations FC and representing Ghana ewo Africa and also ye behwe said ye ho ensem esitie na Mediama players in the Medica be break am da players are sign omo any ade Mediama fuwe nani abre pa o say
CAF Champions League no omo nso ebetimi age na omaje edie esi omo na so kotoko ne Hearts kopiem ho a na akoda ne agrodie ne ade no nti omo nso so ehwe na omo timi age edi esi omo na so na we die yenko Hearts folk eso ensem so kakrai na obekai a Evans Osei Wusu na busia couple eba ye no wo say ohia sa play back Evans Osei Wusu enso enunti yebehwe ne ebekọ akopiem ewo eho enso so na Hamza Isa enso so ho nsem beto dwa beja ewo media no so I say House of Folk for entry aneka almost be 4 months entry aneka the manager so e de ensem bebre na betutu dwa ne ade na say almost say Hamza Isa eda so ewo contract rate House of Folk die nenso me no kasa sisi oni Ghana ha say akopiem ewo South Africa na player o contract with House of Folk 2 years contract kwa and worried House of Folk but nimtem nya ne say ono nso ekupiem e wo South Africa Mauli Wayo enso any Randolph enso so has no meka say omo has a players na Mauli Wayo enso any Randolph ya sponsor omo e wo Kwana FC sponsor omo Kwana FC omo nso so ene Kwana FC eye training gidi eno nso so eye ensem aja me boaboa no a me de sommo eno hunti ye behwe de eno so ensem no ebesi akwakosi ensem no doso pi na dodo akonwa so ba akofo entena so nche eno hunti but let me chip in this ansana ye be sorry konwa so kra na ya sorry Albert Amoa empanyufo kotoko panyufo ka se enka ono so emra inse medinka be ka che se coach Eric Tinkler de woni menzo ansa na we player untimi embo ma kotoko no na ya access woni ema bi hu enti woni kotoko team ne ba be training ana preseason ye kosu ono mo ba be ye bi na so mo de mo eso ani a ya fawo e de waka team no ho na same thing ena eto Albert Amoa panyufo ka se omra na coach Eric Tinkler enso access no na ehwese ne modern no ebe so eni ana omama no contract with kotoko ana say o may justify e wo kotoko team nim na ono so ya access no said e be an modern no eso eni a e be fa no e de aka club na no na Albert Amoa say ono na justify player kotoko mpanyifo no so omunimu a omo a ya we e modern mo a obo enu nti so ba be say akan makotoko a omunja is say justify asem no assess na asem no na so man contract no nye player ketwa afei e na o me justify ansana kotoko amano contract we be gina Albert Amoa ensem we so na ensem a ye de be som no agudie mu nsem a ye de ebe som no ye di asi aha amamo na me koso aka say aha Koko TV GH message so be koso a subscribe na wa like na wa follow yen all social media platforms so na wa like na wa share na wa jaw comment comment section afi bo bell notification icon so say dey be ya drop any video like this wo so wonsa ebetimi aka aha Koko TV GH makramo kwa we fe won otolo ona news agbo Koko TV kwa besa se jele mini ma fe ni madabushi o ba bo news kuma blast time a chele no kudus but we Koko TV wo